khona nje umuntu osuke wangibamba lapha. Ngiyasaba ukumbisela mina sobe ngifuna siyomdasta. Ubhizi uthini Dlamini atsho uthi nxa uhayadi lapha vele nxa usemsebenzini lo phela kumele uzinikele lapha Dlamini. Iloyalty. Ubambekile ukuthi hayi nxa suka lapha. Uxotshiwe wena vele. Skoragazi ngiyakudinga Skoragazi. Yambona ufana ukuthi kwegwinyawo lana naso. Izolo usuku wangithinta nje ngayisaba ukumbisela ngokuthi ngizamlimaza. Siwasame isikolo samshaya. Uyini umesaba ndawe. Anje uphethe mina. Nxama. Ungasabuyi futhi eKapa nyanga. Useless njalo Dlamini. Hey boys, put us 2 minutes. How far mntana? Ukraine. Yeah, Ukraine. Uhamba. Umbizele bengifuna sikhulume lokhuyana okwenzakala izolo lapha. Yabo ukuthi ngicabanga ukuthi mina la vela mina asibe abantu abalwayo, amelanga sibesilo mina la. No. Lapha I think uyaphambana sizolo besingalwe. Bengiku discipline because kumele ufunde isifundo ukuthi umuntu mahamba nomuntu wakhe vela ka stage. Bekuyisifundo nje idiscipline encane nje kuphela. Asoze ngiyale khona okutsho. Kodwa ade ngikuthi mina ukuthi mina la ukuthi sixabane kahle. Hayi relax sokudlulile hayi sisonke. Ungasikhathaza sokudlulile mntana. Mina ngile nkampani. Le nkampani. Nga. Lapha esikhona apha inkampani. This is my office. Administration office. Inkampani le. Bengifisa ukuthi nje wena nje umuntu oleskill bengifisa ngoqhathi nje abanye abantu bahlukumezwayo. Inkampani yami idumile lapha elokuchini. Vele bakwathi senza ngama services wonke nje afuna inqindi. Siya umuntu ohluthwe umuntu otshontshelwe umuntu oyenzelweni kushiba yini inkampani yakho le try.bouncers.com what bouncers.com azonijwayela kahle yini futhi yabona na ngiwathethe abantu wami imali yakhe wena abantu wakho abantu wami wathontshela ifoni wena mani wena wabuya lapho sithula ama services akho akuphi imali lokho kulanda futhi efuna imali yakho wawenzanga umsebenzi abantu wakho uAntwami mina kulo Antwami athontshela ifoni lapha wena mani wena wathi uzomsisa athi lokubale kumthathela imali yakhe emjoja athi insuku zonke uyabhoda la uAntu wakho uAntwami unazonjwayela kabi wena swana lapha jahani akubhawu wathi yakho le uzoyivala sizwana awunyeke wena ukulokhu usenza into zakho zona otherwise unyawo lami uzokubingelela lapha sizwana amfuna ukuphinda imali kaAnti sayifuna sizwana ngiyayifuna kungenjalo uzosola ungakwazi wathi jwayela kabi Bow don't watch shit. Try that. Ngakwazi ukuthi awuthi uAntu wakho futhi mina.
bawbasa.com umntana mokuqala sengivala namhlanje. Hayi, ngiyena. Ebu Ye. Hayi, ngena sihlale. ilenjani njalo? Siyaphila Jaha kunje? Hayi, ngiyaphila. Ye. Oh. Uyambuya lapha ngizocela umthandazo ba sengiguqukile ngatshiya konke lokho na. Ndoda, mebhusu ukhohle namhla phela kusi 1 April asisuku lwe-Falling Day namhlanje. Hayi. Ngiqinisile sibili. Hayi, sengivalele inkampani yami. Konke nje ngicabanga silokhele ukuchile ukuthi hayi. Lami ngibe yisibonelo kwabanye laba ababengabe bengangamabatsha laba benza into engane isendleleni ngoba akusuku zingaki inkosi zabuya lapha. Awujesu mkhulu. Hayi, mawuyikuthi into ekhulumayo uqinisile ngayo. Njalo iphuma enhlizweni. Yesu. uNkulunkulu akubusise kakhulu. uNkulunkulu akubusise. Ngenxa ukuthi nasi. Incwadi le iyachazisa ukuthi 16 Marko obusisiwe wabhaphathizwa uyakusindiswa. Nalo ongabusiswanga uyakubulahlwa. Ikhumbuyile into lapha ngizofuna khonokho manje incwadi la yathi ukubhaphathizwa. Ufuna khonokho. Ngoba konke lokho bokwenza methi ubusukuchile ngenxa ukuthi iBhayibheli lithi simchiyile umuntu omdala lezenzo zakhe. Yezwa. Simchiyile umuntu omdala lezenzo zakhe. Yezwa. Incwadi yakuchazisa lokuthi khona wonke abacela kuye abayikulamba abayikuswela bahlala belusiwe ngayo emva naphansi kwesandla senkosi. uJesu nguye lapho ethembisa abantu ukuthi alikulamba alikuswela lokoluswa esandleni sakhe inkosi. Yes. So usisu sokhona asina ungathi uvala amehlo ngithi ukubeka emthandazweni njalo. Hayi ungakhiphi. Awungakhuleki khuleka. Singathi uvala amehlo sikhuleka. uNkulunkulu umntana wakho Jesu uthi useguqukile Jesu. Okwalesi sikhathi ngiyambeka emkhulekweni umsindisi imimoya eminingi phandle. uLucifer omkhulu kulabo ababuthakathaka mncane kulabo abakwazi inkosi. Hambela la kuye umsizi ngegama lakho Jesu ophilayo. Siyawuncenga umoya wakho ubana uhlaliswe la kuye. Indodana yakho uNkulunkulu lamandla Jesu awaphuma amadimoni onkade hlezi la ngegama lokuphila amen. Bengicela khona edemfisa ukuthi likubeke emthandazweni ukuthi ujaha lwana lintholela indawo yabanizolo.
angixolele ngoba uthi ufuna imali kaSisilwane oyifoni lona uthi ngo-anti wakhe. So ngifisa ukuthi likubeke la uNkulunkulu ikwazi ukuthi axole enhlizweni imali ngoba angilayo ongasithola ngayo. Hayi, khululeka. Sizabona imizamo yokuthi maqondana le ndaba naleyo sikumise njani ukuthi imali itholakale anti. Sizayibona imizamo. Kikho konke obesikhuleka ngakho sikubikile la khona uqele konke obukwenza okungalunganga. Anti siza thola icebo uthi abantwana benkosi abayikulamba bayikuswela lokho abakucelayo bayoluswa imvalo esandleni sayenkosi. Uyakuzwa lokho? Ngoba uJesu wathembisa abakithi wathi abayikulamba abayikuswela bayoluswa imvalo esandleni sayenkosi. Zwana futhi incwadi yafakaza ukuthi akuyikuba khona isilimo esingaphezulu kwamandleni ngoba nguye bekhulumile ngemva ukuthi ngilingeni libonta ngikuliyenzela na. Yabuzwisisa guquka ngeqiniso njalo. Yabuzwa siyabonga uxolelwe Anginathi